Çetilde. İtalya деген жерде. Yaşagandı bulgandı. Жани Родари отlı bir ekiyetçi babamız. Ул көп оқыған. Көп ергенди. Sır etip güne eytemiz. Hatta ул яшелчәләр үләннәр телендә. Bik yakşı bilgendi. Yeşilçeler ilinde otallı oğlu iki soğan yaşagandı. Olarının birsin Çipalona dik. Икенчесен исә бик тә шаян булганга Çipalino! Dip yürtkenlerdi. Hükmüne durmuş kına olarga karata gül rahimsiz bulgan. Nişeletesi indi. Kayda suğan, şunda kuzi yaşayındı ol. Дусларым, әйдәгез, башлыйк инде. Oynap selam sözler, kuş bildiniz bizde. Yağlıydık şimdi ustalar parmağımızda. Uğray diyetimiz, şans olan turunda. Onun ismi tanış, kanlar teşvike.
смотрите. Миңа қалса, бұл бек қорқыныш фәттәші. Аны айырым көзету астына алырға керек. Мархаматлы Гали жәнәп. Соң алар үткәләп, түрткәләп, бар җиремне авырттырып бетерәләр бит. Dürüst işinler. Çok gerek sana. Сөйгілі халқымыз, мәрхәмәтлі қошамыз, шулай туралап көрсетуіңіз үшін, бір-біріңізді тырышып тепкелеуіңіз үшін, сізге өзінің шексіз рахматларын білдірі. Тағы да қатырақ етішіңіз, бір-біріңізді тағы да нығырақ қасырақлығыз. Соң алар бит үзегезне дә мәтәлдерергә мөмкиннәр. Чиполлино, улым. Бишара әтием, сине җинаятьчеләр кебек угырлар һәм баш кисәрләр янына зинданга салдылар. Син нәрсә, улым? Зиндан бит ул намуслы кешеләр белән шыплап тулган. Ни өчен алар зинданга ябылган алайса? Нинди ярамаган эшләр кылганнар? Бернинди дә ярамаган эш кылмаганнар, улым. Шуның өчен зинданга япканнар да инде үзләрен. Намуслы кешеләрне Лимон патша яратмый. Димәк, зинданга эләгү ул зур дәрәҗә? Шулай булып чыга инде. Төрмәне аны караклар өчен салалар. Лимон патшаның төрмәсендә намуслы кешеләр дә утыра. Минем дә намуслы кеше буласым килә. Ләкин зинданга эләгәсем килми. Вакыт. Әтием, син аз гына сабыр ит. Мин сезнең барыгызны да азат итәчәкмен. Син үзеңә артык нык ышанасың түгелме? Бу җиңел эш түгел. Менә күрерсең, мин үз дигәнемә ирешәчәкмен. Вакыт. Әтием! Чиполлино, улым, син инде зур үстең. Үз-үзеңне кайгырта аласың. Син юлга чык. Илләр гиз, аң белем җый. Ой, ничек итеп аң белем җыйсың? Китапларым, аларны сатып алырга акчам да юк бит минем. Борчылма, тормыш барсын да өйрәтер. Ләкин сак бул. Угрылар һәм алдакчылар, аеруча кулларында хакимият булганнарны үтәли күрергә өйрән. Аннан соң нишләргә? Аннан соң вакыты җиткәч аңларсың. Вакыт. Юк. Әтием! Аңладым, китем. Икенче көнне Чиполлино әнисе һәм туганнары белән сау булашып,
Sağ bulunuz. Sağ bulunuz. Diyençigin dayak bilen jilkesine asıp. Müsün? Ooo diyençik. Yolga çıktı. Koyu. Oy, yolga. Hem ul kuze koy tarafka düşse. Şul yakta gitti. Koyu. Hem aytırga kirek. Dürüst yolunu taptı gibi. 1, 2, 3, 4. Teyzesi bundan çıktım bu yola. Üzüm kaya düşte var avuşunda. Tursular geçen dallarda tüken ayaklarım yola. Mine kurkunu yılmazlarım konak. Şimdi varım yak yakıma konak. Ne var güller bulduğu beni bakıp bana. Güllerine tügür var cihan. Yılmayı hayırlı bana. Teyzesi ağırlıdır. Gülüm kırdı sabah güne. Benim için balina. Benim için balina. Bir baksın buldarır mı? Ayağını ıslarır mı? Yakıslar bulacağım. Erkeğini ıslarır mı? Bir neçe saatten kışkına bir avulga kelip çıktı. O şunday kışkına avul idi ki. Hatta baganaga yaki birinci yurtның divarına oğul ismini yazıp koyunu da birevde kireksinmegen idi. Buongiorno. İsen misiniz? Vinograd usta. Aytırga kirek. Kabak tuğan. Unutup da duram. Aytırga kirek. Kabak tuğan belekeyden kayşanda bolsa uz yurtun buldurga hayallanıp yaşadı. Öz yurtum. Hem güleşek düzülüş için yıl sayın bir kirpiç satıp aldı. Bir yılga bir kirpiç. Lekin sonau kuşu ışık amellerini bilmegenge küre ulalarına her vakit etikşi vinograd stadan sanataydı. Tura bara ul kup işli aşı başladı. Neticede kirpiç uyumu gözge görünüp arttı. Kort ise günden gün şıragağına kaldı. Şulay etip yıl артынан yıllar uzdu. Kirpiç ise iş olurga hamada жетmейді. Tamam aptırağan kabak tuğan süzsüz güne kürsündü de işke kirişti. Hem nihayet üy sağlanıp da bitti. Ey koyavan koya. Hayır, ey diyelim, ey tugel. Eydiniz. Aslında belekeyine bir et uyası idi. İzler misiniz? Kabak tuğan. İsen misiniz? Ağzı kişi. Bu tartmağa kirip otururga koyan başınızına gitti. Bilesiydi. Kiriminden nişik güne çıkarsın. Anısı şingella ol. Mine kırıları güne kupke şiitinrek. Men sizni dik rahatlanıp özüme şakırır idim. Dik bunda ikevlep sıyma bir şok. Zararı yok, zararı yok. Demek mene bu sizin üyüğüz bula. Dürüst ol kısanıraq. Lakin jilyukta bundan aşar tugil. Agar da mine men ko'garishin bo'lib tugan bo'lsam, Dinamında bik de oңайлы булыр иде. Булай күңелем сизе, бу өйдә миңа утырып кына яшисе булыр инде. Avul şitinde koyu tuzağın bulutu kotarıldı. Balık davul kirgerin sizgendey ilerine girip yüklendi.
Bir kap kırsak çıktı. Onun kabarıp тұрған яғытлары өлгірген помидор төсле менә шартлап ярылыр кебек иде. Bu бай җир биләүче Чиябикәләрнең эше белән идарә итүче Помидор үзе иде. Мин булам. Яваз! Юлбасар! Фетнәші! Қора! Әмин, бак. Сен! Чиябикәләр милкі булған жерге хан сарайын салғансың. Һәм ике тума ятима бишара хукукларын бузып, қалған ғұмырыңны эшсезлектә уздырырга маташасың ба? Күрсәтермен мен сиңа күрмәгәнеңне. Әфәндем, ышаныгыз. Минем бу ине салырга рөхсәт кагазым бар. Хәзер кайда әле ул? Аны миңа кайчандыр Чия әфәнде үзе биргән иде. Шия әфәнде, авыр туфрагы җиңел булсын. Моннан 30 ел элек дөнья куйды инде ул. Хәзер исә бу җирләр исән-имин генә яшәп яткан Чиябикәләр милке. Так.